Өтө bir тонкий маселе. Эгерде сиз соопту ниет кылбасаңыз, сизге сооп жок. Сиз кызмат кылдыңыз, бирок соопту ниет кылган жоксуз. Сизге сооп жок. Сизге сооп жок. Сиз садака бердиңиз. Соопту ниет кылган жок, сизге сооп жок. Жок. Демек, кайсы амалга сиз соопту ниет кылсаңыз, ошондо гана болот. Шуну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям муну кененирээк айтып койду бир хадисте. Масалан, "Ман сама Рамадан иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min dambi." Ким Рамазан айда орозасын тутса, иман менен Аллахтын өкүмү деп ишенип, макулбу? Ва ихтисаб соопту үмүт кылып, ошону күнөөлөрү кечирди. Hazret Umar razıyallahu anh aytat. Umar razıyallahu anh aytat. Kim soğuptu niyet kılmasa ağa soğup yok deyip. Demek meçitke gelgende soğuptu niyet kılayla. Dindi sözü söylegende soğuptu niyet kılayla. Uqqanda soğuptu niyet kılayla. Müslüman bilen uçraşkanda soğuptu niyet kılayla. Müslüman ata-enebizge kızmat kılganda soğuptu niyet kılayla. Kur'an okuganda soğuptu niyet kılayla. Zikir kılganda soğuptu niyet kılayla. Allah'ın razıçılığı üçün özünçe bol. Amal kabul boluş üçün Allah'ın razıçılığı niyet bolmasa kabul bolmaydı. A soğup alış üçün niyet daha gerek.